ampun dum kesalahan, dum umat Islam berasal syurga, dum umat Islam berasal syurga. Hai ibu bapa yang mantong terus, hai kadir bedah wate kasah, tak pesuum kuah, ngajit tak pajungan keluarga, ngajit tak pajungan keluarga. Dunia seni. Udah belum? Tunggu kan. Orang ini lagi briefing. Yang rapi. Cepat, yang rapi. Dua kali. Balik borong tipu orang. Tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang na di Kampung Merawi, Kaje Bedoh, wate kamu menunjukkan bapa put lewat 5 menit. Kamu ulangi sikau tu, ibu-ibu, bapak-bapak yang na di Kampung Merawi, Kaje Bedoh, wate kamu menunjukkan bapa put lewat 5 menit. Wate ji tahu. Hai ibu bapa, hai kajet bedah. Hai ibu bapa, hai kajet bedah. Watakasaho, ibu bapa, Hai kajet bedah, hai ibu bapa, hai kajet bedah, wate kasahu. hai ibu bapa yang mentang dengan, hai kajet bedah, wate kasaho. Hai ibu bapa yang mentang dengan, hai kajet bedah, wate kasaho. Tak pesuum kuah, ngajak tak paju ngon keluarga. Tak pesuum kuah, ngajak tak paju ngon keluarga. Hai ibu bapa, hai kajet bedah. Hai ibu bapa, hai kajet bedah, wate kasahu. Bulan Ramadan, bulan mulia, jatah nyorakan tajah puasa. Hai bulan Ramadan, bulan mulia, jatah nyorakan tajah puasa. Pajo busaho ngat nak tenaga, osingo leho beita kerja. Pajo busaho ngat nak tenaga, osingo leho beita kerja. Hai ibu bapa, hai kajet bedah. Hai ibu bapa, hai kajet bedah, wate kasahu. Tama ibadah letak pahala, melimpah rahmat, melimpah regada. Tama
melimpah rahmat, melimpah ganda. Kajian berdoa, hai rakan muda buku ulama mengantar rasa. Kajian berdoa, hai rakan muda buku ulama mengantar rasa. Hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa, hai kajian berdoa. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajian berdoa. Wateka sahu, wateka sahu. hai ibu bapa yang mantong tenget, hai kajut bedah wate kasaho tak pesumbu pesum kuah ngajut apa jo ngon keluarga. Ibu bapa yang mantong dengar, hai kajian berdoa wate kasahu tak pesumbu pesum kuah ngajak tapajo non keluarga. Bulan Ramadan, bulan mulia, jatahnya rakan tajak puasa bajuh busaho ngatna tenaga osingoh leho be tak kerja. Hai ibu bapa yang mantong dengar, hai kajian berdoa wate kasahu tak pesumbu besum kuah ngajak tapajo ngon keluarga. Pertama ibadah datang pahala, melimpah rahmat, melipat ganda. Kajian berdoa, hai rakan muda buku ulama mengantar rasa. Hai ibu bapa yang mantong dengar, hai kajian berdoa wate kasahu tak pesumbu pesum kuah ngajak tapajo ngan keluarga. Hai ibu bapa yang mantong tenget, hai kajut bedah wate kasaho tak pesumbu pesum kuah ngajut tak pajoh ngon keluarga, ngajut tak pajoh ngon keluarga. Hai ibu bapa yang mantong tengen, hai kajian bedah wate kasahu tak pesumbu pesum kuah ngajak tapajo ngon keluarga, ngajak tapajo ngon keluarga. Bulan Ramadan, bulan terlebih, bulan gepreh-preh umat manusia, urap puasa malam tarawih, pahala lebih melipat ganda, pahala lebih melipat ganda. Hai ibu bapa yang mantong tengen, hai kajian bedah wate kasahu tak pesumbu pesum kuah ngajak tapajo ngon keluarga, ngajak tapajo ngon keluarga. Katanya puasa bulan Ramadan
dan dalam hati sebilang badan, lam lindung Tuhan Allah pelarang, lindung Tuhan Allah pelarang. Hai ibu bapa yang mantong dengar, hai kajian bedah wate kasahu, tak pesu umbu pesu umku, ngaji tak paju ngon keluarga, ngaji tak paju ngon keluarga. Wakirakan lon umat Islam, inongot agam Tuhan muda, pasti tahawa nikmat Ramadan. Lam situn sajan jetanya rasa, lam situn sajan jetanya rasa. Hai ibu bapa yang mantong dengar, hai kajian bedah wate kasahu, tak pesu umbu pesu umku, ngaji tak paju ngan keluarga, ngaji tak paju ngan keluarga. Elak doa basidro Tuhan, Khalikul alam sidro yang esa, begepe ampun dum kesalahan, dum umat Islam beraso syurga, dum umat Islam beraso syurga. Hai ibu bapa yang mantong dengar, hai kajian bedah wate kasahu, tak pesu umbu pesu umku, ngaji tak paju ngan keluarga, ngaji tak paju ngan keluarga. Ibu-ibu, bapa-bapa yang na di Kampung Merawi, kaji bedo. Wate kamu menunjukkan bapa put lewat 15 minit. Wate ji tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.